بلین چونکہ گوستگی بابا مشهور دی o da مردم یه چیزا بچارید که چاگرد سرایشی چی اصل همه پیمشون بلوچیت ها یک رسمی هست رواجی هست اگر خرابی مکنی شرین رواجی هر چیز آنیتا هست یکی و مشم حشر و مدد لوگی بندی ڈگاری شومجا گردینی سنداتی بندی چمگی جا میتے کہ تمام مردم ہو رہا ہیں یکجا با تو بسم اللہ سبحان اللہ چونے میں یاد ہیں میں یاد شاید میں ہوتی جندے ملگزاریں بپشتی میں روشیہ میں وقت مردمانی عادت ہے ڈگارانی بندر ڈگارانی رونق ڈگارانی کشک ده مردم 15 مردم یک جاتا باشه برچی منی بندر تی پوشیہ تو رحم جیسا یہ جاہی کے پر سے پاتی آئی ببوتے ظاہری ہم زندگی حصہ ہیں وہ دا شریعت حکم مردم کہ آئینی سرا یہ غم احتا یہ مصیبت احتا آئینی سرا دیگه باری ملڈے رومبی روت رومبی کنوی بزگیں پرسی مردم کنور پکنا نانو نارشت پکنا پس مرگو مہمان نوازی پکنا یا چوتی غما گیش هذا حكم شيء کہ اما مرحوم ہم صاحب یہ چیزیں ہوتی سر باہر بکنا مہمانے کی کہتے آرے نانی بھی دے خدمتیں بکنا اینی اولا کی اینی دیگے کاری چیزیں اینی ہمیں دیگے مردم بچانا قانون ہے مرچی من باندھا تو چاہیے نظام کس جدا نہیں عروسانی واسطہ بجار بہترین چیز ہے اگر بکنے بلی یک شرطی ایتہا میاری تو بس ہم تو رہا گوشن بجار بدلی یہ بدلی بجار بدلی مبی بائیں هل جزاء الاحسان الا الاحسان اللہ کلام فرمانے